Ngwaye ikaze nanone kuri YouTube channel yacu igenda ikugezaho amakuru atandukanye ku ncamake y'amakuru yiriwe avuga ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuje umutwe wa M23 ndetse na FARDC ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro kuri wowe uba wiriwe mu kazi ndetse no mu bindi mirimo itandukanye itabasha gutuma ukurikira akantu ku kandi. Hano tukugezaho updates z'amakuru yiriwe avugwa ndetse n'icyo abantu bagiye bitangazaho amakuru mu buryo bw'incamake nawe ukagumana amakuru yuzuye udacikwa n'akantu ku kandi. Nkubwira ngo niba utarakora subscribe dukore subscribe kugira ngo tujye tubana muri updates n'amakuru y'incamake ajya agezweho kuri intambara yo muri Kongo bitagusabye umwanya munini cyangwa se kujya guscrollinga ureba ibintu byinshi. Hano tukugezaho update z'amakuru yiriwe avugwa mu bitangazamakuru ku binyamakuru yabyo kuri YouTube ndetse n'ahandi hose tugenda tugukora incamake tukugezaho iby'ingenzi byiriwe bivugwa. Rero mbere ko dutangira nagira ngo ubanze ufata akanya urebe nimba warakoze subscribe aho hasi kuri subscribe button ubaze ukore subscribe numara gukora subscribe wibuke ko no gutega amatwi uze kujya uduha comment icyo twakongeraho ndetse n'icyo twahindura kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze kugenda kibanogera. Muri kumwe nanjye Jean Damascene umugaragu wanyu wiyemeje kubakorera inkuru z'incamake ku bintu bigiye bitandukanye yaba iyi nkuru zigenda zivuga mu nyamakuru ndetse no ku mafilm no ku bindi bitandukanye tukabakorera incamake ukabasha gusobanukirwa neza ugakoresha igihe gito. Turebere hamwe izi ngingo zose. Ingingo ya mbere turarebera hamwe uko ibinyamakuru bikomeje kugenda bivuga ko M23 ifite ubutegetsi buhamye mu duce yigaruriye kandi FARDC ntacyo yabikoraho. Umutwe wa M23 wakomeza gushinjwa ko ufashwa na leta y'u Rwanda wagiye wigarura uduce twinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo imijyi ikomeye nka Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce dutandukanye. Impungenge z'uko uyu mutwe ushobora gukomeza kwagura ibikorwa byawo ndetse n'ubutegetsi bwawo nizo abantu bagenda bagaragaza mu gihe ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zigaragaza ubushobozi buke bwo kuburizamo ibi bikorwa bya M23 byo gukomeza kwigarura uduce dutandukanye. Hari n'amakuru avuga ko bamwe mu basirikare ba FARDC hari abagiye bishyikiriza umutwe wa M23 ndetse n'abagiye biyunga kuri uyu mutwe wa M23 bakaba nabo baramaze kwinjira muri M23. Ibi nabyo ni bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Tugiye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri ni dukomereza ku nkuru ivuga ko Amerika yatewe utwatsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byagiye bigaragazwa mu minsi yashize. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yandikiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amusaba ubufasha mu bya gisirikare bwo kurwanya umutwe M23, yizeza uburenganzira ku mabuye y'agaciro nka cobalt, lithium n'andi mabuye y'agaciro agaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bice bya Kongo. Gusa ibi ntabwo byamuhiriye kuko ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zemera kubishyira mu bikorwa ndetse n'ubufasha yasabaga ntabwo yigeze abuhabwa. Ibi ngibi rero akaba ari byo ibinyamakuru byakomeje kugenda bigarukaho bivuga ko Amerika yatewe utwatsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri amasezerano bari bagiranye ko babafasha kurwanya umutwe wa M23 ndetse nabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo perezida wayo Felix Antoine Tshisekedi yakomezaga bivuga ikaba uburenganzira mu gucukura amabuye y'agaciro aherereye muri Repubulika ya Demokarasi. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no k'uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi, aho ibyo yiringira byose bikomeje kugenda bimutenguha. Yaba ingabo ze za FARDC twabonye ko ari zikomeje kugenda zishyikiriza umutwe wa M23 ndetse n'abandi bagenda barambika intwaro bakiruka n'abagenda bajoininga umutwe wa M23 ndetse n'amahanga agenda yiyambaza agenda amutenguha cyangwa se amutera utwatsi n'ibindi byinshi. Tugarutse ku ngingo ya gatatu, icyo perezida w'u Burundi yakomeje kugenda atangaza. Perezida w'u Burundi yagiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu biganiro mu binyamakuru bitandukanye avuga ko afite impungenge z'uko u Rwanda rushobora kuba rwamutera. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bitandukanye aho yavuze ko afite ibimenyetso by'uko leta y'u Rwanda ishaka gutera leta y'u Burundi. Gusa ibi ngibi ntaho bishingiye kuri leta y'u Rwanda kuko leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ibihakana ivuga ko iryo ngiryo ari kwangisha abaturage igihugu cy'u Rwanda ndetse ari politike mbi Perezida Evariste Ndayishimiye afatanyijemo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakomeza kwita u Rwanda ko ari rwo nyirabayazana y'ibibazo biri mu karere, aho bakomeza bashinja u Rwanda kugira uruhare mu gutera inkunga M23 ndetse igenda ihungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi ngingo yakomeje kugenda igarukwaho kuri intambara ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo umudepite wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho baba bari mu nama ibahuza mu nteko ishinga amategeko. Ibyo umudepite wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye atangaza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo yayivuzeho nibyo tugiye kurebera hamwe. Nk'uko niba utarakora subscribe kanda hepfo kuri subscribe maze ujye ukomeza kugenda ubana natwe mu biganiro bitandukanye. Reka turebe hamwe icyo umudepite wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku bijyanye n'intambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umudepite wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero akaba yitwa Ron Jackson yatangaje ko Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari
hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ari ahantu hatagenzurwa cyangwa se hadafite umutekano, hadafite ubuyobozi buhamye. Asaba impande zikomeje kugira uruhare muri iyi ntambara kunga ubumwe, ndetse no ko yagiye agaragaza ko FARDC igisirikare cya Kongo kidafite ubushobozi bwo guhangana n'imitwe itwaje intwaro ibarizwa muri aka gace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace bivuga ko gakungahaye ku mabuye y'agaciro cyane, aho yagiye asaba ubufasha ndetse no kugira inama Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ikwiye kongera imbaraga za gisirikare ndetse n'andi mayeri yo kurwanya imitwe itwaje intwaro ibarizwa muri aka gace, harimo n'umutwe wa M23 bavuga ko ukomeje kwigarura bimwe mu bice bikomeye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro igenda ihabarizwa. Kuri uyu munsi rero ikindi cyagiye kivugwa cyane cyane ni ibintu bijyanye no ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaje Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yagiye igaragara nk'umufatanyabikorwa wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye binyuranye, gusa kuri uyu munsi nabwo yongeye kugaruka mu bitangazamakuru. Reka turebere hamwe icyo Kongo yaba yayisabye cyangwa se icyo igenda ivugwaho mu bitangazamakuru. Kongo rero yakomeje kugenda isaba ubufasha kugira ngo ibashe no guhangana iki kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwayo, aho yagiye isaba ubufasha Afurika y'Epfo nk'uko byagiye bigaragara ko ari umufatanyabikorwa ifite ingabo nyinshi muri Kongo. Gusa Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasabye ko hagira igikorwa kugira ngo ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kwangirika mu gice cy'uburasirazuba bwayo bukomeze kugenda busugirwa cyangwa se busigasirwa, aho yavuze ko hakenewe intambwe ikomeye y'ibiganiro hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba habaho uburyo buhamye bwo kuba bwarwanya umutwe wa M23 ukomeje kugenda wifatira uduce dutandukanye two mu mujyi mu mijyi iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'utundi duce dutandukanye. Muri make rero ni ibingibi bigira bivugwa kuri iyi ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira nkwifurize kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kubana natwe. Niba utarakora subscribe, nkwifuriza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tukugezaho amakuru nk'aya ngaya y'incamake kandi asobanutse, asobanura ibintu byose akantu ku kandi kugira bivuga kuri iyi ntambara, ku bantu mutaba mwabashije kugira umwanya wo kuba mwakurikirana amakuru yose uko byagiye bigenda akantu ku kandi, nk'abantu babiriwe mu kazi ndetse n'ibindi. Tubakorera ama update ndetse n'incamake ku bintu byagiye birirwa bivugwa ku intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkwifuriza gukora subscribe, ukaduha comment mu gitekerezo cy'uko icyo twakongera mu kiganiro cyacu ndetse n'ibyo twakibandaho n'ingingo twakoraho aho hepfo. Mukomeze mutwereke urukundo mudukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Munahe TV. Reka mbashimire, mbifuriza kugira ibihe byiza, mwirinde intambara nk'abirinda umucanga mu kiraro cy'amaso. Ndagiye ariko nzagaruka nk'umuyaga w'i Kigali, duhuze ku munsi w'ejo.